for breeding affairs. I wasn't too good. Na wame na ebe che mframano. Na Adom ne ko na ebe che. Wo de o che dia menya bi. What you say? Wame na ebe che mframano. Na wa che bia mena busuafo. Ansa mpanifo benya bia beduru yeso no. I wasn't too good je. I told you. Erade ya do asate. Ya do ase ya mumu ye nyina chi. Wan hwe ye bone so ani ya ni. Eno nyum tune ne kan o se wan hwe me fom so ani mi ani. Wa ma de pa a chi mi bio. Me de wa ye yi. Re bre wo. Ma ji papa. Ma ji kwa. Ah! Erade why are there do? Hey, community nyumutu. Oba ne den. Ana community says want asore. Oh. Ama you can register credit. Why? Ama yi. I mean, you register. Ama scan aji crown no konto kwa o. Me pacho. Me sorry. E bia afeina. Ye beti dia. Eno so ho. Eno so na isi a me gina ha die. Menti na sa meti aso ya. Shine na me kashia. Sa. Ai. Aba meti na say oni kashia no kwa konto kwa. Debi. Na shine de me de me no konto. O say scan akase na wo mu correction akase na wo mu no. We yi efum. Amakai so fu bia. Omo be convention na amanfo discard na. Skaba ku bia ma me de be 2 trace na mudu. Afi akwane so de kosof ne o de kwan fabra bibia e kama sa hoden wo ho awode wo ye fa mpaibɔ ema wo krompon ne se de wa ye mre wo ma na hoden de woni bi wo ma ne nya bi de ohia adwuma wo ma ne sanka bi de ohia ba wo ma ne sanka bi abewu wonsi ano won hye na mu de ohia kunu de ohia yire ewrade wo ma ne nya kunu pa wo ma ne nya yire panana eto de bia ena wanyini ena wonya na nware ena wonya na nware na mfefuo nyina eware ne de ahomte na nipa de pressure no akɔwade ebe wiase no Adam nyamesi wo yi ne mfempade na ode bo Eve wa hwe ya na wankɔfa obi ɔyɛ mfempade sa no abetete kwa so ɔyɛ oba so ɔbɛma de bia yɛte mema ekumuma eti yesusu mankrofo pressure ne fa mpaibɔ ntaa wo machi ɛno so ho eno so ho dwumadi idin de kenkan me medin de obidum bie kwaku adukumi dwumadi me nam de ho chamen na na wo se bonsu akra ba bia wo bia me chaw akra ba ha na watwi mu na se de na so hyesi wo kurum no yantimi ani nkomo akra fa che mo ate yantimi ani nkomo na kamenya ka ebedi nkomo na sabre no na me nipadua na nam ha ba honhom ne de na na ma chi nti akra fa che me tina na ose bonsu yensa ncha ne biom na top man multimedia for yencha wo ma bodwuma efrisi de kenkan me ba ye top man for ba mu muda de bia wo mo hwe hunu se drama na ye ready sade ye be ya ibetimi abo am man for so etimi anya bia tie ne nyina ye timi afa mu aba ye de nwomo fra ye de sound effect fra na ne drama yi de wo susu de wo sresre ni nyina ni akabum na ye kama toma multimedia nyamisha mo pa ne adwuma pa amobo dom ne kamponsa ono ne panyimpa woda no na medical kan mesa ka biu se sabe so pa betipedia yensafu se na ho ko bisa gikum so pa betipa edia yensafu se na ho enko bisa gikum eti se wo pe school papa ye media se betro media munim dia baboa wo da chia ye site top man multimedia hunko bisa obi why na ko bisa no eti ko top man multimedia on baboa wo se journalism na opesusua camera na opesusua light na opesusua scoring na opesusua bibia opesusua ye journalism hunim dia bia no e top man multimedia obehu omo e ozongo junction kanehie ya na wafrɛ wo mo 0244 022 778 0244 022 778 and 0266 4360
436074 0266 436074 and our line here 0302 664879 0302664879 top multimedia yedamase wan ko ha obi besi osne na wala o wala over kisia be kan over bema ahoden wo ho ahode ho papa yede urade ase awoni abusuafo onyina na nam ho sa asoye bokode bokopa yede urade ase woni nana yebebo mabaso esanse na wotwetwa mu nana obeka akwan so eno minchirim ana yemfansie ya chirim there be minchirim uchirim asa mashada pacho kasegu ade no mame sa asa de opese otete bi sei oh we de se o kan he bone e ba na menya photo okwan so me kan menya photo okwan so enti e bom paye se urade ma onya ka enya photo thank you it one trip I beg no said ya be ya abrabia wo ba bia ba bedu chana ka me bisana ka opena ya bo hompa ya man enti ka be na ope ya bo hompa ya man atie for sa bo hompa ya ozo kubisa na mame me peka ma ozo kubisa wo na sa ompeka me peka woni abere a yetin from mu na so mo ye latest car na latest car mo ye me na me de me de mahu enti osura bodo na de banka sa na beka shine bra shine ka be na shine bra be kan tam nya wa ka be na ape kan tam nya wa ho afi we shine be to car ai kan tam nya wa he da okuka ai enkomhye afi we shine be to car shine afi we pese ware ware dada Ose una ware dada eh ofa so ware you oh you know ana bia ma o de sia na be ha ya de aforu kan ho tie ni bibia na ya kan ene yeso adwene hwe ene nso bio enwoma no ye wuruburu ma brinya hyase ekopem na wiye ye nkasa wiye ne mom nwoma na wiye nti ene ye bebie kwan na wo manfo ye bisa wo man sansan protocol me kan se quiz na obi aso na adwene hwe de obedi nkunim ye bebo na baso nti ene ye hia ya na ye kenkan me quiz ene nso bio quiz ene ye de bra wo manfo ofa akra ohwa amanfo bebo mo moden de sister bi o kibi fe sister tewia ai sabre ne ho wo che wa we ne baba agun trim enti chiwe mpo ai chiwe mpo so na mafo mu kazu kra no ka no bo nya di sister tewia yencha ye bompa na unse eto da bia ya na ahoma no so timi ya hia eno ne problem eno ne ha bo se nipa no ne ko ba no kra ono ma twako akire ho no waka akire so ko ba ne sai nipa sabe yenye fidi yentimi murafo ni enkonko yi we ma se we ngram we nkam se te baba no se te yare do ena jokazu ko no ba sidi ho kra ko ba ha o so ba o ba no mo se ya ni abede na ni en just starteria etino shine mate ye be adwuma nana ene de na ohwe ni mu oh da onyankopon ase se nyame akaya ho na yetumi di programming aba awieye na ni nyina mu nso no eja ya ho de ne ofa daroma na ho de ayenya ya kabom ya esunsun ba kon na yetumi ata program echi ama program aba awieye yi sua de kakra wo mi se obi bia mfambo ne bra e wiasa abrabo ye boy e akon wendi akon a undi nkunim e wiase se udi akon a na udi nkunim na nkunim de bia ohaw bia baba wo so no mendwane mfi haw no ho ohaw to a echi ne ye nkunimdie so to de di kanso a echi ne so ho otaya na so wo haw a be de e baba iti problem bia woni pe bia wonemu enne no ade tie no ginamu na ko wenim na se wo ko wenim a ewie no oba nkunimdie ti se brenya de pepepe so what you say but emfa sunsunsam so ndi agro what you say kumi ka ukita ka na ka no nyum na ewo ebo so what you say but upese ka no enyum na no ade na ebo over ai se wonya bibi ti se friend booster eka ho ansa na ka na aden aboden
Stevia yewe and come more cry benya ho the immune system. What you say immune booster. Into nipa se wo de wan kasa onkwa energy edi ye adwuma obere. Unya sunsuma beta ekira bema adwuma ra dan akoko. Na se sunsum na nkenya wa honam ne bre. Obere. Over. Yey. Enti ene de abeye nie. Ne me ba wo fam pacho ansa obeba no. Se nipa ne fra enkrata no na de agumanim no questions no. Ti nipa ne fra na ofa wayi baako na de ama me na mabisa no. Okay. Na nana de obefre foforo na nana nso wayi baako no de ama me nyese me na me bebisa ne akɔka se be wa hwe nipa nanim na wa kɔma ne question enti wo mo nkyɛn ye fotuo mu mo na me na me moderator ɛna mo na mo ye quiz masters enti no e mo bi afa so bɔ me se bibia ba mo fa ma Dabi ba men kyerem ma otiefo anti questions na ye de be ye dwumadie enne no ya twerɛ wɔ nkrata so ɛna ya bɔ number wɔ kyire ndi sɛ ofrɛ na wahoma no tumi ba ne so ma ne yi paper no baako na asɛm bi sɛ wɔ so no na ye de ama wo ne wayi ano sana ne kyire mutie akom ne kyire muntie asɛm na ɛno ano nti sɛ yɛnkɔ no fadanka wo kam ne me ka asɛm bi akora sɛ uyi brenya ne mofrase o hawo nketenkete a eba ye no nyina to nkyɛn a ebeduru baabi no na hawo no to aso no afi na nkasa sase o yakora ne de ne ɛwo anab bra soso nsɛm no mu kakra de boa no na mama onyi ye no edu bra okɔ school no hawo afiri hɔ kɔ nya na nkasa na ma bae nti sɛ tiefo ane wɔn etie nwuma ne bi no bɛhyɛ no nso a enema bi o ha sɛ o ya bafra ɛsɛ o twe ho efiri mu nema bi abrenya anyi ne ho amfiri mu mfiti ase no no nanka ɛya kofra ɛfa asɛm kora brɛ ne wie na ma ba de ɛna egyina na chi ɛna otimisan kosi otempon mu nti obi amfa nyɛ asuasɛm o yɔ ba o yɔ ba ma o fa yɛ adesua sanse wiase enye yɛ dia afi enama enye wa no na ma na manwe be me bi wo ha ba kokofo baby na hu na nyo class out me hu straight say oba we onye me class eno men try to be yire pepe bisa da na oba ka kiro na de we no fa ko fa so na sam na ka fie na so ntra me ka o ka kame na you man for more Facebook na experience ntra me say Facebook for no Theophilus ejano message awodi aba o say o hwe pa dodoa e ho no wo hwe yen no watie yen e dey free we see friend Abbas enso dia awodi aba was on the emoji in odi ba ye sanso and we see friend Doris Dumia one so na dia awodi ba ye and was on the V8 and we pay Doris you wait me at on fuel there we see a friend na Kofi Boa one so message awodi ba na Kofi bio was welcome nyamisha mo pa ne adwuma pa amu bo we say ka fofra ba ye friend Kantan Curious hey we dey maintain that wo so pay ubenya ka abroso ka bi age se oda form no awura eti offer ene nana saying that here se nipa no fra numbers na 1 to 10 on 1 to 10 1 to 10 eti nipa no fra ye ba mo no a choose no number okay na afi number no ye waso bia na ye waso no wa yidi amame okay anu mo si tie na aboa ma bibia timi akoyi enti brana dru ye bia phone lines na 0302 216561 na 0302 216562 0302 216561 0302 216562 omanfo bia dwencha Facebook omo de aba ye guso ye kenka e de amamo princess message a wono so de aba was good evening enkomo obi a was congratulations mo bo adwuma nyame insha mo pa ne adwuma pa a mo bo na Gideon amankona message a wono so e de aba was I'm watching you live with the free Spain and what they buy a chair Spain for nyina enche Kenkan Me say e betu kwan ye de beto awo mo ye de beto awo mo ho ye be obi Kenkan Me from Spain Kenkan Me from Canada Kenkan Me from Germany Kenkan Me from USA Kenkan Me from country baby
France. France. I want to know about no. French kakran. Esther, yaba a message I want to so there by no say I nearly missed this program. I can't to be and come to from here. Yeah, the radius is one to from. Now where's your friend William? William messenger or they about was what the free France and what they buy in chair and come Ghana for Stella Mensa Rich. Okay, Stella Mensa I can't with was here Venice. Italy in the free air bar. Sanso and away say your friend on Ukumanika, one of the day our day buy was a quick Kunyamishamo, one of a pamphor in the Juma pa. Mo Bonyamishamon so Munya Daje, na Bribia Muti. And you are for with the Kayaba. Young financial say hello. Hello. If I show him. Bacho continue. Your first saying? Kwesi Boating, but number a dear what ID card so mammy. Number within Media ID card, only Kwaku Boating, you Kwesi Boating. Come you out the one mammy home. So go. I was young one all. I don't know. Yeah, the radiasi. I was see number 1 to 10 the end up. With number 7. Number 7. It's offer. She only number 7, mammy. Na number 7. It's in patch number 7, no. Enunye. Obi akwa kase mashedi kubu. Number 7, no. Enunye. Na number 7. Why you ready? Pajan. Clock no ebeko. It's no a swan. Nesi ye no wim. Yanko. And woman, why not try ye? And as you why not try and as you went to me. For Frazaba, hello. Oh, there be any pupunya juma Monfafo from Ray, Monfafo from Emre. Nothing but 2 years. When me and Fako Tanya went to number 7, dear. You'd better stand by. You'd better stand by. Oh, for Bana. Na yanin nothing. And I say, what's someone obedient men, and they said, yeah. Aye, for near your questions near the Biaba. Aye. And young woman on Kwan. What fatty me met webs out and was met webs and I was until you be son as went to me and Yanwa. Monyan and Tammy Queen, Monyan and Tam. Now, where's your friend Selina Fusu, and also say her life, pa? Was it you made in Papa pa? And what they abba? Could you just see so they are what they abba? Was it Vicenza, Italy, and what do we a free Vicenza, Italy, and what do we a free airba? Young Fafo for hello. Hello. Mpacho Wini. Bacho me famous. Ousu de Usmak. Ousumak, okay, say free. Madina. Ousu number ben now pen. 5. Number 5. Yeah. 80 of Ampacho, Mumma number 5. Obabona number 5 on. But 80 number 5 and in me the check camera now. Number 5. Enunye. 80 number 5. Yes, you boni pa me nua. Wa motai ba Kenkan Me. Se panel members. Ya no mu di djuma. Yenko. Oh. Nana de ayin. Nana Brefa. Debbie, what the answer so? Yanko next question. Yanko next question, Anna. If I Sani family, no, so boom with this one with the hen or more. Madina. If I Yanto, Yanko. Why you be? Was it Madina? Hello. Bajo Victoria. Victoria, okay, say free. Ashama.
Ashaman. Oba Victoria, why you ready? Mpacho. Number ben now pay. Mommy one. Number 1. Yeah. Number 1 of Mpacho. Mo hena munyi number 1, mam why? Number 1 ni. Number 1 intimidate camera no na obi a ohwe hu. Number 1 ni. Yo. 80 number 1. Oba Victoria, why you ready? Me too. And then so be on book no. Bonifa mienu a na omudi ewo mu. Yanto aso. Mpacho. Nipa mienu na wantumi am omudi no betumi akai bibi e fa wo ho. Men at panana se nipa nunti ya tro na biom no. Brenya. Ene ne yiri no nya na biye no. Ono miye finish to every. Ya hwa brenya e de na obeye da che. Obeye oprempon ewie ko obeye doctor. Obeye doctor. Kofi emra na wo ko school brenya no wo suro anase no wo nsuro. No slow. Yo, opanyini kwase agei e de na wo pa free brago nchen. No person worry no. No person worry no mo ye da wase. It questions 5 no. Ni nyina na e de atodwa no. De obeyi bia no questions 5 ene da so. Into questions 5 no ene de atodwa no yemfa ofofroi na fe yenko yenim. Jova. Yeah. Was oba na de won kai ni din. Ai. Won kai ni din. Yemfa fofro. Hello. Hello. Mba cha wani. But Andy Aguna Studio. Andy Aguna Studio na no mam te sen. Yamina Adom. Andy, why you ready? My ready for number ben na pay. Me dey I want my Zuya and Yeah then. Andy Sam, yo, yate. Say Andy number 1 call. Number 5 call, number 7 call. Number ben na pay. Okay, number 1. I want to call you number 10. Number 10. We patch number 10. Number 10 enuni number 10 enuni ye de che no bi ehu se number 10 ye yi na enye se bia number 10 and why kado my ready enuma ye didi dwuma no e wo kenkan mu no ene de e ka ho asem ye friend sen enesu bi why na tro ye bato bio amwako ubetumi abodin be se miensa e wo bukunim eno bravo o say Hello, Bravo. And yanto aso ana yanko. School by na okay say pm wo book nim. Me bato me kai UCC. Okay then. UCC University of Eko. Yo. Yeah, they bring up for her. Yo. And also a school by na drama no. O mo record no mkeka bom yetimi de bramo. Bureau of Ghana Languages. The Mrs. School. Grammarly? Mrs. School. School one sem na maker. School top mama multimedia. Top mama multimedia. Why are there? What time aso? 80 number 10. And so a call. Yemfa ofrefru biu. Na yento aso. Over. Somebody might need the Yeah. Aye. Hello. Hello, good evening. Good evening, Pacho. How are you? Me Pacho Azumi. Udini biu. Evelyn. Azumi. Me Pacho. Azumi na kasa free. Yo. What's it? Him biu. Ebipua. Ukro. Hey! Azumi de asebeba. Yo, mo yedo ase. Se obi aho ye. Obi aho ye bonso na. Yedo ye chacha obi a, ye cha obi a. Ai. Meka se mo bodi an ha adwumade no. Ye be wie ni enya nwe nti o de ye ncha obi a. Eti Azumi number 5 ko. Number 1 ko. Number 7 ko. Number 10 ko. Number be na ope. Ope say. Number 3, mpacho number 3. Mohena ejabi budget. Bunyi enfama me. Number 3 mpacho enu ni ye de check camera na number 3. Number 3 enu ni. Azumi
Bobrenya ayonko no mienu ye beka so mana fufuo mienu. Ke opanyini kwasi agye ɛdeɛ bɛn ne yɛde yɛ no anaasɛ sobo bɛn ne yɛde bɔ no wo sɛ ɛso ɔde ne bɛ azumi wagumanim ase azumi agumanim ase wagu abipuafo anim ase azumi safra bio ate safra bio wo de foforo aba yɛ fa no hello ba cho hoini Tabita yɛfrɛ sɛn Tabita ai o ka sɛ free enum ye che enumfo nyina sa wo ho ye Patron yo ye de rade ase enti Tabita say number 1 ko number 3 ko number 5 ko number 7 ko ena number 10 so ko open number ben number 2 Tabita so open number 2 nti pacho number 2 me de check camera no yo eti Tabita why na bu akofi brenya e ma ne sa ko school emra wo dwane free school no ne wafa ni din de saying Chumesi o se den ya friend Chumesi yanto aso kofi brenya emra wasa ko school no na wosuro ana na wonsuro odwane ye no na wosuro Patron why ne yaka so ye saman e wo buku emu kofi brenya Patron enwuma ye didi dwuma na ne din de san enansu bio Patron kofi brenya ni school fees o de ye den Ode koto chacha ye no wase udi ni bio Tabita ye da wase mo etino over nana ye pim so ko number is a good passo a 4 6 8 in a 9 ti 1 ko ena 3 ko debi tobo 1 ko ena number 2 so ko number 3 ko number 5 ko number 7 ko ena number 10 so ko nti de he na aka no aka 4 6 8 9 4 6 8 9 yemfa foforo e wa homa ne so phone numbers here 0302 216561 and 0302 216562 Timo mu bisa no en masesi so no hello bacho hoini Bacho Sandra o ka se free Dowenya ye cha Dowenya fo nyina se bibia e kama yo eti numbers no de aka na de he na open number 9 yes yo enti number 9 munyimfa mame number 9 number 9 enunie number 9 okay eti number 9 why you ready Sandra yanko enwuma no why the main character and asa why ene ye tro nwuma no fa na ho Kofi brenya why na omudi pie mu se na omo ye na yonko no mana ne na fofo Actually why but I see a biabo ena why Bacho ba se yento aso brenya dan for your friend say wo jam e de be mo na de bo brenya o jam emwa be na de bo brenya Bacho ba fa tan fi college na okono Obano kani yento aso Bacho brenya ekrobe mu no free Sawachi yeah yo ede na brenya what they time na so yeah that's what it Ede wase nyame shaw eti number 9 so ko eti de yan na aka wo fa ne nana aka 4 6 8 eti yemfa ofrefo bi hello Hello. bacha wani Bacha Grace. Grace o ka say free hin
Amanfo me cha amanfo fo nyina. Grace number 1 ko number 2 ko number 3 ko number 5 ko number 7 ko number 9 ko and number 10 so ko. It of must account numbers there 468. Grace emu dey na up 4 6 and 8. Me pa cha number 8. Number 8 mpacho mo mama number 8. Number 8 enu nie. Number 8 enu nie. Yemfa check camera no. Yo, why you ready? Me ba cha yanko. Number 8 ye kwa dia. Brenya why na na headmaster. Master. Yanto aso. Yo, yenhwe nipa mienu ban na brenya makura na se no mo ho. Ai, opanyi ko se aje. Ena abna. Brenya ne ma me ne ye friend sen. E ba se na abna. Eno abna. Brenya challenges ban wo share ye wona brabo makwansi de ban. E ba so oh yeah, we ordinary school fees and are you opening Kosia so into September month of a fear blago man into September anyway opening Kosia waka kakra yento aso yenhwe brenya emra wayira en hwan ne di kan hu no opening Kosia ke aso it number 18 so ekwa they say numbers no kwa na ekwa number 1 ekwa number 2 gone number 3 gone number 5 gone 7 gone 8 gone 9 gone 10 gone it they say akade any dey 4 6 and 6 Jim FM Adom 06.3 FM so Kenkan Me any good so dey man ai Kenkan Me eti quiz na na egu so aye ni aka 46 on yen for hello mbacho hoini your friend me Jagri if osu Jagri osu fo ho ye this Adom yeda ihu ase so osu fo ho ye Jagri 46 there na happen my 6 number 6 number on eti mpacho mama me 6 no mama 6 ni nsu kafra fache me eti 6 ni nie 6 ni nie na ne dia check camera no ene ne dia check camera no ene ne dia check camera no na number 6 no amobra dia ben na amobra ekoka ye e de police for ebra no chamte akofi brenyamo e de omusika e ba ho no na okofra mu so wo mra mbeche on yo yenhwe brago obeka brago papa din urefi yanto aso e de ben senkyerene ne koso magician no yen senkyerene bi obekai magician chamte na minim so wa chamte sanka kofi brenyamo fa musika mra na de oye yankasa de wonkai de oye yankasa yenhwe brenya obaye lawyer no we doctor wadaruma doctor obre no so aso mate popi ebi ewo akire ho eti aka number 4 iti aka number 4 iti number 1 ko number 2 ko number 3 ko 4 na aka iti 5 ewa ha number 6 na hisia your friend yi no okay number 7 so ni 8 ni 9 ni 10 ni iti aka number 4 na afi ye wi anesa enti obi aba yemfa na dikin man so be kan yensa dikin as enka o yare ahode ye de radio ase mete unka na ache enti yemfa ofrefo baako na quiz na de guso aye ne dikin wo ba aye mo akwa hello Hello. mbacho hoini
Amaya ka say free hen. Asisi kwapi. O ka say free hen. Asisi kwapi. Asisi ekuapem. Yo number 4 na aka nti we dey woni option bia o. Ti me pacho mo me number 4 no na. Yenhwe number 4. Iti number 4 no ana me see the trust. Enu ani number 4 na enu ani. Number 4 na enu ani. Enwuma ye didi dwuma no ena so bi wan na twoye. Amoa ben. Ba ko na me weti. Nti amoa na okay mo yanko yanim brenya ne papa ne ye friend sen. Yanko yanim. Yanko. Bo brenya na yanko no mienu. Okay. Yanko. Why na Ogam. Ena. Ba ko na me weti. Anti ena yanko yo. Eti yakọ yanim. Why na kwa report Amo Brahma police? Yanko. Eti Kenkan Me ngoma no. Why na ye Kenkan e de ma yen de bia ebo ni din. Eja bonsu. Eja bonsu. Eja bonsu nye eja bonsu. Ose bonsu. Ose bonsu. Mo yedase ebre na ye be ekin. Enti yawie. Yema bonus be your question why no. As o mo ntimi ansa. Enti no. Nana. Wofa. Oba question why na ka te. Enti no minim se yemfa mu obi a. Yemfa mu obi. Bia no obi so e kira. Ogire mu wanya kwan odo. Ai, enti na ne obi kro no. Se urade ya wadom na otimi wura mu dia. Number 1 no. Na yesi de no so ma. Ati do mpa sakrament ni agi. Ai, it's so far. Nana wofa dikin. So far dia kosie nie. So far dia kosie nie mu hu ne sen. Ma me chance in so far. Akra ne tin se enhuma no se amafo atie yie pa. Na akwese se bra ye so ye kan wie ye no. Na se sen ke ye naposo kakra. Ansa na Chris naba. Se ne ana moya news ni wi a mutumi ye naposo no. Te se no naposo no kakra ba mu a enke bebo amafo ne fi akire naposo last week de nyina ji. O se ne pese mi ne ye enkomo ne be say naposo na. Ye chance ye free brenya nkra brem ansa ye be wono ne ye aja nana no wantimi ama wo ene ye chance ya nana still am boko ye ni nyina ne se nia ebotaye patenti e maika ngoma na se dodo na enya doda afi ansa na be wura ayenu kura ba phone so be frɛ fa na obi aba nti e fa wan no ye mfa ma no na afi ye nsamra ne mehwe said hello. Mpacho wine. Very bright Isabe. Bright mpacho ka se free. Ya no ama ne so ama me. Mpacho me ka se ku free dia. Ku free dia e cha ku free dia fu nyina se oboko dia. Kasi dia boko. Ya de Awurade asenti ehwe. Why ready? Mpacho. Number 1 no. Awurade Adom atoso. Enti why ready dia ye nko bright. Bright but characters me no omo enanso bi ongomanim. Eja poku. Eja kwaku. Diewu. Eja poku ne eja kwaku diewu. Ye kwa yanim. Mpacho. Die na wo kai nipa mienu na wo mu din die na wo kai fo mo ngomanim. Mpacho eja kwaku ye obi a like we sam okasa na opu. Owuruso. Me passion. Ena ba ko no so e. Na eja kwaku ye Brenya papa. Yanko ene man Brenya wonyini ye de na obeye ye. Adwuma ben. Pacho obeye medical doctor. Obeye medical doctor. Brenya emre odwa ne free school a wo say ko bi onu wosuro. Na na no wonsuro. Me pacho wosuro. Ofanyini kwasi aje de na no ohia free brago nchen. Pacho ware. No peso ware no emu yedase. Adom FM. Enti Kenkan Me Kenkan. Dia bisi ni. Enti oba Facebook a
Messages na there. Messages na ba na ba we see a friend Solomon K intifo na dia wode aba and was good work done mabo adwuma nyame hya mo pa solo wasanso de bion ababion bosha GH one na dia ensembo and wode bai we see a friend Adom was a very educative dwumadie ekoye nyame hya mo pa Doris Adoma was one na dia enkope number 6 number 4 and number 8 Doris went me and fache yen was a story na nice pa nyame enhya and adwuma pa mo bokrachi asante and so dia wode bai was a phone number no ye phone number krachi asante yes abo so bi mu ye krachi went me and fache kojo 7 and so dia wode aba was a tema one washer yen e free tema Vicenza in atema so Vicenza we see a friend Abraham JC one so na dia wode bai no se na wuja number 5 minim the opeso chere na we see a friend na national boy one said the other by was siao ne ka na chao siao one so e by we Facebook messages are e ba no na matters message wa high no say nice one nyame hya mo pa mabojuma messages no ba na e ba we see a friend Clement na Clement mayum so dia we dia ba no say great work pa ena mo bono nyame hya mo na mo ntonko so ensom o man Ghana Theophilus so dia wode aba wose dodowa ena ono so di free eba ye sanso na we see a friend Mata Jimedo so dia wode aba wose very educative eti ofa na wo kan bibi ansa na ye kofa chat no edin no bebre ho a nipa ro kai story no so na edin no ayira wo enti se ya enguma bi dabi enguma ne bio a edu se be quiz na ye be bobo bodin ne keke se na ye pe ye record no so ho e wo paper so ye bobo nipa wo mudin wo enguma no nyina di makoba ne mo ye nkyere dwumadi a obi a di ye na fe se quiz no so ba obu ha edin no na non se ontimi pronounce so enti edu ba bi na fe ye so e ma atiefo no nya hoden kakra say one hard that's ya bom gum kakra as ne ya bom information ya video papa feed na so you wakan yate ofade okasa mitimi ni wachi sabre obi nsu tekire sa don so nana se te ya kra kasa nana asemu normal Ghana bedru sa Ghana be kama na sa Ghana jo sa ubenya Ghana so dream mind say ubenya ofa ya jodi ko fa se mo ko se ofa no go ka was ma ko ajo akura amai bi no so bi na so fu won so ye de me so fu Ghana jo so hu Sophie ma ben Mike no mame Sophie ma asumji wa Ghana pa oh sure nana pa ni dem mi wa sumje no sa na ka pen me pacho me dina netia wa wi a enkomofofo na beba nana yamra de ye ene quiz na ye wie ene ye wie ye be ni pamiensa na ombeba ha ye no mbedi dwuma na ya twetwe nkomo onuado na ye okay ye bompa ye se urade be ya Adom na December be du ni nyina yetenkom ye be organize Kenkan Me party okay enye ye na ye aboye ho ye ho abaso ni ato ye nsafre afo ni atifo na award bebe mde na de ya nyamete asenko ade me general manager ho Abdullahi Udo pe show rough o kana nya breakdown ka be ma na compensate onim ka ope obi a onim ka ope de na kumise ka bia ya ka bo ka dia o de ka ma da ko ja o si yi kwa kwati eti ye hwe nana ye hwe ene dwumadie ne awie ene nso biom ye de aba na wie ye quiz no sai na hu no bibia boko mamamfo abo mo mmade ye nka se obi ambo no mmade sebe anya obi bia na betimi ati program na waye nti no obi abo no mmode wo mo no onyankopo enhira no se program ye de ban so nkofo follow program ne kama ama bibia ayeye anya obi bia no mo ye program nkofo follow sa nyame Adom na man nkofo etume follow nti do obi bia we wasting the time onyankopon enhia na ma dio oye bia nso nyankopon enka no ho next program yet baba no obi bia nso ye de entie na no de edemufu a achede de chire ne de
Wa sha me de me ka kora besi so. Yehu ate ase. Ka na de hen foforo na na ase de. Eja osi kwan mu no. Me ko yi ofa de no ba. Eti Dikin. Menua. Yenhwe. O my na ne akasa bebre. Na wa ba de no nya ba. Enne quiz ne de aba na wie ye. O manfo aso ma ho de ahwe. Ye be miensa. Na ye de o ma ba ha. Ne nyina ye de odo abodom se de te heye. Ne atwetwe nkomo ne abo ebi mu abaso. Enti sai na wo si hu no free krin ko si kran ye de aba na wie ye. Ye de obi ase wo fakweku wa wo so ye da wase. Wa wo so nyame nhira wo pa. Nhira mo nso. Eto de bia dwumedi bia wiase ye di no. Obi na watwere ade na ye de ama na wodi ho chiame. Kwanya wo fa so a wodi ho chiame ano na ebe kire se nimpentie ana ama nimpentie. Enti ochiame bia kasa yetie nanum asane akasa ochiame we di onim kasa. Enti na akwadwobo na ye de ne kwa ebe so nimpeni. Na ye bakoso aso echia multimedia wona wo ye listeners. Sometimes obi nye adwuma mu obi tumi de ne sika na wato credit obi ekurase bebi o hye wa bombadia na wato battery egu ne radio mu na wetin se metie adom Kenkan Me ne ye baka ne se nyame nhiro obiara onyame nto obia ne nkonnem titiro ye wofa okaye ho ono so nyame adom wo hwe bebi ofa sam de me twen se urade adom na dwumadi no se ye party na hona yo bibi e beka ye baka kira no ya intermediate de me run preko se onyame nhira no bebre wo hwe ne mpani mfi so wedu na bebi ofiri otwokwan kosie de biara sabio obi nto petrol ma no ono a no de ne sika bade de ye baka ne se onyame nhira obiara won so a wotintim homa wana wade ntwene gu akire wana wade ngeta na emu ne ma mixi ye onyankopon nhira biara na listeners maybe nyina na metie obi ofred number 7 no ono na nka ne de nemu ye mre enso koshi bia wode pin wonti na me de you free micro man go na bi poa o group no ne number 7 no number 7 ne de nanka emu da ho but onyame adum onyina obi agbo ne ho modern nyame nhira obiara na yemfa akoma pa ne adwenpa entai multimedia dwumadi biara ye de baba no etiefu nsom yemfa seda akwanya beda ho yemfa ma ye general manager Abdullahi Awudu esanse dwumadi ba ye nyina yenim emre bae mia menia na na wo se bunsu kwantifu before pamhyen na na di ho chiame ena nsakra ye bae ni nyina mu no empanyimfo ya so yimu airtime enafom so umi say bi boda obefan say agro ye tie ha di yenim nti opanyina Abdullahi Awudu ye da waswate nyame hyaw koso ata yechi ni akomapa ni adwempa awo edemaye na asida no enkoma top man multimedia efrisi e hyase na nyemre nanso saa denchi ene dia bedura top man nyame nhyamo shine akwa abazwode kese enkomfama wo na abranti we asem de enye Kenkan Me ho na mene ne bekasa nyame nim na koma enti na abrebia wo ben me no top man multimedia panyini ba kwa beka nsa na mane show nchemu na oja mane show nchemu na eja yemon komo ketua bi ebre na so awie sima na afi yenko yanim sima top man multimedia opanyini na time nyame adominia na top man dia na oye wo ho general manager na odin no Eugene Appentin top man dia na ekoso ekoso de se ne kan me mfa seda emao se wo hwe ye Kenkan Me na nyina atimi aba ewe ye kama para na mbese nkunim die ba kwa me de ma oni se top man ne yakoso ne se wo hwe radio ni TV se ne abitimi atete mofraye mrantie mpenifo nyina no motimi akasa ye no eno ne dwumadi ya yedi wo na ene ba ha enye bone wo se Kenkan Me no ekoso ro ye hu se obi wo ha obetimi di nkunim obetoso mienu obetoso miensa ye da chede kase de bramanfo se wona obedi nkunim de wonka ho timi fa nka ho ni obefro obedi nkunim no ono se oye maami o so ye papa o so ya branti o ye ma na kwan scholarship ye kire na de e ma na timi e be ye pabene te se wo a ye nyine teku ni it is nipa no wantimi ama no wo ba wo fase a obetimi na begina na na se no frefu kro mi no me expect se ono ntimi mana ne nua pani bi na ono person man besua kra o de beba a scholarship no ye be man bebi obesua de bibia it ma me mo ne top man multimedia first 3 yes
womo ana omo busuafo nipa omo beyi na na besi o manam ye mo scholarship ye chana de ye fan semboma top man multimedia semboma top man multimedia maya de nyame sha monti to ye kono brana so awie top man multimedia mo fa mo number to dwai na pese ye chi term ye to dwan say se ye go so ye fa new students ebetimi aba obetimi friend 0244 022778 0244 022778 tambia 24 hours uti be free na only edin komo se na se biara ye beje wo so na yatimi abo nti sia no obi bi opesa na ba sua de no ofanemra e kwanda yo ye da se pa opanyini elder dikin minia ye ko nti no wo de minim se wo ne abibiduro ne asofosem nyina no waka ne nyina bu obi hia wa number ben no mfre dikiyima me number 0246 0246 02 70 66 0246 02 70 66 Eradisha won so nana minia ye ko udin de nana wuja ba ko pe e na wo sape man na me ho na wo obi so bi kura we hu ase odi me da madina wo ya muntie niye e ba hunhum moa ene de ene ka ho o yare o de tinsa hospital sa na enye ya that is hunhum yare no ese odi tenase what you say aha no pe favor if you see the only favor bibi o ye bia obere what you say aha ebo wo ye adwuma na adwuma ne nkoso a o so tu anamon ade bia no u booster na ye dey na ekonenim wenya sunsum ye ante kira de wo ye bia no enkoye ede emfa maw anase obi di kwasiebo nko de kwasiebo nko na ekoso abrabo so enye bibi na ekoso ntira nko ebu bad luck tie no so oye ho adwuma no so mi ye ho adwuma ende ya haban oba me be fresh mna no de dware nti obi hia wa number no bisa mi telephone number no 0244 92 94 33 0244 92 94 33 nidi na no jamen friend mi sase ho ani over bema ye ko ebida atiefo nyina ase program yi obinse ba bia me firuwa ene se nkanya de a menya kwan ndra na me wayase eye o me fie anka sabre nka medaso ati pasofo ka me ka ho bi nanso enam Adom FM ho do enti meja mayi na to ho agopa mai so ha se me ma atiefo nso enya mfaso ewe ngmana kenkan no emu na mpo ebirum so anya adesua afiri ma no ebia dwubadie no mu no maka ba ko na mienu bi ato obi asom ahode aye adesua enti fanyinse onipa ho do fa number no me number ye 0249 59 80 me ye Ghana abibidro ehene na yare ya metai ye ho ade ne won ma wa adwenemu yare na odwenso kateso no yeri twere anania awo ho asam ehia no so yoba ana be ma no safo no de bitimi ebo amu pa na no me do number ma obi ye bedi hu nkomo wa kiro minim se sam radio wa frɛ ye da se pa Adom 106.3 FM so ne de da ye koso ya ni pitri etimu amudi nkunim no montam asodi uyi scholarship na ye wa achede ye besa nso de amamo etia muntie dwaso nsem muntie Adom kase bo mbeti mudin ye beka ho nsem na nipa miensa no ye de mabaha na afi bibia ni a ye de atoa so nti dwaso nsem ne kase bo obete ho nsem e de afro medin de obidum bi kwakwa commission akwa ene bom chidon bom adonten ye sorry so anwumre no se brem kase bo ne ye de toa so aseda enkoma general manager Abdullah Awudu programs manager Joshua Tigo ene obi bia wo boa yen no masen famusia Mitro kakamio